Pozdrav svima ljudi. Evo nas u drugoj epizodi Skywarsa i mini-igre i petoj epizodi, nemam pojma. I danas igramo, svi su mi tražili skoro Skywars. Evo ga. Tu, ne na Mineplex, ne na Hypixel, nego na HiveMC. Jep. Malo sam skontao, kad sam kontao, htjeli da snimam Skywars na Hypixel neću, već se vidjelo se da se žele na njihov PvP, da neću. I onda sam odlučio pa da, zašto da ne, može na Hive. Hive Extra, inače sutra bi trebao izaći, za vikend vjerovatno. Trebao bi izaći peti challenge. Jep, to sam trebao snimat davno. Eldox nas izazvao. To još nisam uradio. Inače čuli ste sve u prošloj epizodi Agar Hrvatska. Što nisam, što bio sam ga postavio pa sam ga izbrisao. Pa sve tako. Sad samo čekamo rundu. Evo je. Sad odmah moramo. Kopaj ovu. Ja za ovu ne volim kopat, ali nema veze. Liznemo nešto loše. Da, nije loše. Blindness. Rede, ti mi spavati. Koliko još ima? 3, 1, nestane. Daj mi taj armor, to, stik, to, i hajme dole u rudnik. Če je rudnik? Rudniče! Jess! Če mi je rudnik? Emeralds. Če mi je rudnik? Što ovdje? I ovdje tako diamantak. Srce. Uzmem srce. Srce. Uzmem srce. Creeper. Nema ga. Imam sreće. Malo pre kad sam igrao, htio sam se malo pripremiti. Toliko sam creepera dobio, da je to, znači ono štip. Nisam mogu više ovih creepera dobiti u život, nikako. I znači svaki ovaj gold or je bio creeper, tako da ne bi ja baš otvarao ove gold orove, ne bi ja njih. Orhideje mi daj. Inače, morko, kofs. Šta ćeš, kofser, znači. Svijet. Papaj, tako, to, sad mi idemo u let ovdje. Će izaći. Hopić! Mrtav, dobar. Jedan umro. TNT. Imam puno stvari. Lopata, na primjer, mi ne treba. Sad, gore treba izaći. I golden helmet. Aj, nije vezi. Tu je golden helmet. Malo onda i kako. Ja tak da mogu ići. Centra isto. Mogu do centra. Može. Može na centar. Smo ovdje. Idemo.
Interesantno je tam lik. Da nas ne vidi, ali bi nas lako mogao skinuti. Tako da sad bilo poželjno da skočimo ovdje. Ovo otvoreno. Ovdje manski mač. Još spawn wolf. To je bolje. Bog bi mi sad trebao, pošto imam hljebe i bože strijela. Ću ja skidat onog tamo. Tko je? Jeste još. Hajde ga. Kinuo sam ga. Ubio sam ga. Znači nešto me krenulo sad. Koliko nas još? 2 playera. To je malo. Ono je full diamond. Nis cheater. Evo ga tu, sad će doći. Silno neku sprovoditi, tako da... Golden apple, izgubio sam. Hajde, drugi smo. Drugi, vidimo se u sljedećoj rundi. I evo nas, mapa je krenula. Skywars solo. Evo ga ljudi u ovoj rundi sada. Ja mislim da će sad krenut fight. Od vam. Od vama da te ubijem. Ajde, upus. Nis mi bacio poison. Je slučajno, nis mi ga bacio. I ubio me. Sad ću ovo, kad sam ja smotao. Odigrat ćemo još jednu rundu, šta je ovo? Otvorit ćemo još jednu rundu. Odigrat ćemo još jednu rundu i to će biti kraj klipa. Vidimo se u sljedećoj rundi. Ljudi, evo je nova runda. Dobro, ništa. Evo tu sa mnom moj rođak Asim, evo ga ovdje. Ovdje nešto toliš, šta radi? Samo zna. Dobro, ovdje ja mislim još jedan dijamant. Dobio sam helmet. Skidajte. Tu. Gdje je dijamant? Diamantak. Diamante strešite se. Evo ovdje nešto brblja. Ne motamo se oko tog fire resistance. To nije loš. A ko će mi sad lavu strefiti? Eđe mi je rudniče. Ma hajde šta ga imamo tražiti. Idemo fight. Gdje ovdje, ništa tam van. Nešto sam da uzmem ovako malo ovih drva ovdje. Se nacijepa. Pravi sebi jednu kuću. Evo nešto predlaže, ona zna da je ovo Skywars. Da mi nije bitno. Sad ću otići do onog tamo čovjeka. I otiću do njega. I ubiti ga. Otiću do njegovog ostrva, pošto on već ima most. U centra, bit će dobro. Da mi dofati, ne moš. Da je to tvoj drug. Gradi sam. Evo vidiš, on nije moj drug. Tu. Ovo ti neke grafike tu život, što ovdje ima. To dobro, nije loš. Makar bolje malo mač što imamo. Buci nam ne trebaju, sam to zamijenimo i to. Onda smo spremni za fight, hajmo.
Gdje si? Dođi, pokaži se. Sam da malo promijenim to. Dođi, pokaži se. Gdje? Mislim da je ono... Siguran. Evo ga lik. Evo ga lik. Evo ga lik. Ej, ubit će me. Cheaters, majster. Ili men laga to. Ja. I ljudi, to bilo to što tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Lajkujte video ako vam se svidio. Subscribeujte se na kanal. Također posjetite Facebook stranicu. Posjetite kanale Sunny Gaming, Eldox i Genius Gigate. Za sve će biti link u opisu videa. I očekujte brzo moj novi intro. I za to je zadužen Eldox. I tu je, naravno, tu sa mnom je moj rođak. Recem ljudima. Jess. Mahni mi jedno. Čau. Vidimo se u sljedećem klipu. Jej.